Amin. Ya, kenapa? Ya, oke guys, kita lanjut lagi ya. Tadi ada masalah teknis, ada jaringannya tiba-tiba menghilang. Lagnya putus ya karena tiba-tiba ya tak ada jaringan dalam. Kita lanjut lagi. Bukan Anu potongan mendete. Bagian kuning ini lah petuan atau tahu salami. Petuan harus siap salami meeting entah mana. Mendete yang tentang ini lah mereka. Ulah lor kan tidak. Namun ya Pak. tetap keluarga dari Marinding Batualu. Halo. Oke, nanti kita ke belakang. Halo. Iya, salam komandan. Yo. Halo. Lama-lama dulu di sini. Sanggala TV, kami lagi tonton di Awan Tromanda. Kelola almarhum dari Batualu. Ya. Bati Neuban. Dari Oke, mau dipoto kan ya? Ya. dari sana kalau dari sana. Foto. Oke, ada tidak kelihatan. Ya, maju. Ya. Tayang sampai di luar deh. 1, 2, 3, lagi. Sanggala TV, oke. Tunggu. Satu, netesin dulu Om. Ya, 1, 2, 3. Oke. Tentang yang menyanyi Manyalas. Ya, foto juga. Foto ya kita melawan kah? Satu, 2, 3. Lagi 1, 2. Oke. Dari depan lagi Kak. Mau dari depan. Boleh. Oke, ini. Ya. Oke. Satu. Sabar dulu, sabar. Belum ambil gaya. Gaya juga. Ya, oke. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Teman-teman tahu. Dia mau makan. Kamera terus. Halo. Mantap. Makan kita mah di dalam ini. Bisa medita. Oke. Lendu mau sangat. Lendu. Oh, mau. Ada komentar? Mau komentar? Oh, boleh. Ada Tanya dulu pertanyaan apa? pertanyaan apa? Mau dikasih pertanyaan ini. Ya, ini Hari apa tuh? ya, Apa ini gitu, sekarang ini di Acara apa ini? awak di sini ya lagi acara pemakaman ya. Bukan pemakaman. Jadi sekarang Mak Pasonglo. Ya, Ya, punya sekaitan ini- dengan acara pemakaman, Ya. kita mulai dari acara Mak Pasonglo dulu, Pasonglo, yang ya. memang sudah didahului dengan acara Marampun Tedong, kemudian Mak Pabendana Parangka, Ya. Mangosok Simbuang,
dan lain-lain sebagainya. Kelengkapan untuk upacara adat dirapai. Dirapai. Nah, dirapai. Kalau dirapai dalam istilah budaya adat dan budaya kita adalah 24 ekor kerbau. Ini sampai berapa hari? Ini mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 3. Tanggal 3. Ya. Tanggal 3. Nah, tanggal 3 itu sudah Burial Day. Burial Day. Iya. Burial. Penguburan. Pemakaman. Nah, iya. Oke. Oke. Jadi sebentar setelah Maapa Songolo Penerimaan tamu. penerimaan tamu. Nah, setelah masih ada Mangarimba baru penerimaan tamu. Iya. Nah, setelah diterima tamu, selesai itu kita Maapa Silaga. Silakan. Oke. Iya. Oke, mantap. Terima kasih. Iya. Nasi di sini. Wah, dengan bosnya. Wah, dari SMK. Yang mana ya teh? Ang kukuman daw kita ruangan itu na iya mau makan dulu ini nanti kita tidak makan nanti ini kalau iya malah kemana makan ini dek iya kotor ruangan itu na dengan kuman itu. Oke, pasti mau itu Yatin deh.
Ayo, may marasan siya di pamunti batang kaleta. Tabi na kuadingku, kemudian kemudian tumati, mana po meron ko paro, alampin ito tadi kuning yung misa. Satu gulung, tadi kuning yung paro, tarangan ni jote, pura gato na ko, tena sinasa. Oh, Papa Abe. Iya, oke. Ya. Ya tu terong pasadiami, termasuk dapat tu terong tandira pasang parepe. Aneh betul. Ya. Pasadiami. Ya. Pas dapat temisa ta tede. Ada 15 menit lagi persiapan. Sabala dirangan di paporin nanti bundian ratu na juga. Nasi teruna kendaraan yang ada di jalan poros di bawah arah ke Makale supaya dipindah tempatkan. Sekali lagi kami sampaikan, pengendara yang parkir mobil di sepanjang arah ke Makale supaya dipindah tempatkan. Kalau ke Manidako bulan 100, nama tumba-tumba mototota di luar tanggung jawab keluarga. Apalagi ke sambalin to maparkir doban tomate sekitar rumah tomate sambalin lono dan panelemeno. Ya, siapapun yang parkir mobil mulai dari lokasi di sini sampai di Lonok sana supaya dipindah tempatkan di luar tanggung jawab keluarga apabila tergores gara-gara parkiran. Ya. Nah kalau kemana punya saratuna di luar tanggung jawab kami panitia dan keluarga. Itu untuk kami ingatkan itu. Ya. Segera
selesai mau makan ya, kita lanjut lagi ke Lili. Kita ke bagian bawah dulu ya, di VIP. Sudah, enggak mau. Oh iya ya, ya. Nah, do patomate ako naman di Pori Talangan. Tapi dari kan di teman dan nalaw. Dia memandang naman ang Pori pa. Oke lah, kita ke VIP dulu. Menemukan rombongan yang baca rumah baju-baju. Pwede nang kota ng makakaro do camping do menurut masyarakat. Kami pakai baju hijau-hijau. Oh, bebe. Ada mau? Oh iya iya. Hori video. G1. Dede 1483. Sekali lagi. Nah, pindah pergi kan nih? 1, 2, 3. Oke, makasih. Saya lagi. Oh, ada lagi. Belum rambut. Om. Saya lagi. Ya, oke. 1, 2. Oke, 1, 2. Oke. Iya Pak Repe. Nah, sampai lepas. Lepas ada itu, lagu tengah putih itu dulu kan di kampung India lagu itu topinya. Ya, sama putih lagu kata lagi deh. Kita bawa foto lagu tuh sekarang itu topinya kata baik. Hello. Ya, mana kau bilang kau isi demani mepi de ulian rado jompor ya? Thank you. Ini ada. Depuis combien de jours que vous étiez là? On est arrivé ce matin. Ah, ce avec matin. le bus de nuit. Oui, c'est content. Vous venez avec la rivière. Oui. Comment Bah, on a pu dormir un peu. Ouais. On a dormi 4 nuits. Ça va. Dipakai malam pasok olok ke seri-seri mikirin di terbang ya bila ya. Kami na Ponorogo. Saya foto. Oke. 1, 2. Oke. Kamu kami. Kamu. Kuya na malay-malay. Yung tangerang kata. Iya, Pak Yo tangerang rapatero ka. Live. Mandiri apa kamu? Saya ambil Birmi. Silakan. Bapak Badok, Tamang Komita, Pori Jalan Bulan Ratuk ya. Itu ratu pengalaman kekayanya. Keluarga besar. Pindah-pindah bapak. Pakaringan apa terdetek kata. saya angkat ke sisi. Oh iya, nanti di sini. Ya. Masih potong ya. Bisa jadi apa komite anak butuh lampai teh Tompi.
yang terlalu penuh. Ya, Nah, bang kalau. dia sudah mulai rombongan Minda BU Nisola Besadi. Ya, tahu. Oke. Sola Cawandung Beno Tedong. Iya. Ya, lagu kita keluarga. Kita angkat bilangan tutup mati. Ya. Sambil dikori, sambil apa dong? Iya. Tabe, kamu do alang tunanay tomate do. Kena bilang antara ni do medol, tapalangan ni. Sambil mama dong, sambil mapori. Oh. Iya, berarti koordinator mapasok loh. Termingan nih. Oke. Baik yang Kak mau. Oh iya. Ya, angkat namanya. Alay dulu deh. Oh iya, berbeda dengan tahu jo. Nah, ini nakan dulu main. Yo, beda dong sini kita. Kalau aku ya. Ya, melodi di mangangka. Tabe dalam. Oh, pot. Chelsea lagi bika. Oke. Oh. Ya oke. Tangkap itu tomate namanya, topolangannya. Iya kita deh. Lah kamu rekam itu keluarga. Ya, Oke. keluar ke patondokan, tangkap itu tomate. Ya. Yang itu deh. Kena mau kopi. Dah kau pada. Ya, palang kami dulu tujuh. Ya. Oke. Beres ya pasti. Beres. Tenang saja. Anak itu pasti aku no. Iya. Awas, hati-hati. Ya. Tira turun ke sana kenal. Ya. Kami terlalu nih, kami. Ya. Awas tangan di bawah, tangan. Pakaloloi. Ya, nanti tunggu. Awas tangan. Ya, kelangan. Balik naman tulunan na yung angkay. Ya, pemilih tulunan na. Oh, angkay sini na pemilih tulunan na yung. Tunggu sa biyak. Pertama ini kain. Nasalah kain na. Yo, nanti saya kasih lama-lama. Oke. Ya, oke. Saya foto dulu ya. Oke. Ya, 1, 2, Ya, 3. langsung Lagi, kalau main lagi. di porte bulan. Berapa ilan? Ada sesuatu berapa ya? Oke. Marasan di Puri Jote, lepong itu barang ini. Lepong itu barang apa solo? Satu, pindong barang kalagu. Kulis itu tinggal tak potengka, ya turute. Tasu kira koto batata belok kanan arah tanah makale.
Ya terlebih dahulu budak yang mungkin kami lebih dari gereja bertaruh. Ya tetap mungkin sampai itu mana otomatis sama di lono. Yang mungkin ada kan lebih sama. Apa itu dari gereja? Tapi yang ada dulu maka Padoke Tomaranding maka Tomaranding Tombi maka Tombi belotero maka belotero tero ya tu tero na dolong kape dolo ya tu tero na dolong tandira pasang mane parebe mane terong tanda siona oroko mane mintu todi na tudu isambao maka to tuang-tuang kasi kadende foto mangkato bulyang aparan dan joto malu mangkato lamba-lamba mangka lamba-lamba bulyang ratu utole pa tomba doke mane tomaranding mangkato bombongan mangka bombongan tombi mangka tombi belotedong mangka belotedong tedong ya tuna dolo tandira pasang mane parebe mane terong tanda salai ko kireni bong nasiono terong tanda mane pudu mangka pudu sabau mangka to tuang-tuang mangka tuang-tuang si kadende tantau mangka to bulyan to balu mangka to kadende bulyan ratu jadi itu tombi pantangan di pantai toy pantai patasin jeruk itu tombi tomat tombi pantai itu tombi woi silakan dari mahasiswa anak-anakku ya bisa dialih ke silakan nih apa itu tahu sama Lagi. yo ya tekan anak-anakku mahasiswa Tombi yang filosofi Toraya tedong itu tiba jadi kan enggak bukan cuma disuruh tapi ya tuh yang enggak dalam tedong itu tiba ya bisa diserahkan palai Di dalam, yang dalam aja, yang dalam di sini. Bagi orang membuat. Oke. tak pertama-tama tak pasti saya ada sama apa sokok Maka pinapori naman yung bilang. Tayo ka naman ka. berdoa di pintu Natanya ko ba ng isu di kisah Belum. Tapos yan, patas yung birok ko. Pakakalan nila yung tuwa-tuwa ko. Patas yung tuwa-tuwa ko. Terong, patas yung birok ko ito terong ko. Yate kita na jualan palambat, pinjam ang palambat itu pemalapu. Tobay ne. Pamanasan ko ne. Lamba-lamba tuh kayak barang. Patas yung ito terong ko, patas yung ito terong. Ya tu terong na dolo tandira pasan mangka to parebe terong tanda nasional pulu natutu isambao. Bintu terong lamale. Na budalu pata terong juga pakai dito itong itong rante. Yo, kita itu tulang belakang itu kalau motor. Yo, si orang Tombi na bilang terong, mangka terong. Mangka terong, begitu tuang-tuang Patas terong itu tuang-tuang ada karang di lamba-lamba sebelum dibuka. Pas sudah itu bulan foto itu. Keluarga Lapi Batalan itu foto soal bulan terbaru, tak aku mau patas terong ko. Tunga dulu, tunga. Ya, matong to. Habis tunga. Tumbulin itu, besekirin itu to. Tapi kalau kami babalu lamin ko te bulan foto sola bulan babalu. Tapi te keluarga kami babalu. Tahun-tahun sola tabangan dia. Mana dia piji? Tolong mati tahun-tahun sola tabangan dia dak ye. Tak ada bisa mana tu ke, tak ada tahu
Kamu teh keluarga yang perempuan minta malasan ke bulan Malambang. Tak nama adi mana sama kupi ke minum. Karai saja mana? Baik nanti. Tadi kasku. Patas sudah apa tu? Tahu soalan. Coba dulu. Saya pandangan ada tolong boleh foto. Tadi kita patut kapan tu pakai di sana. Saya mau main na apa tu mana? Kawan hari itu bisa menjadi. Bisa pak, boleh tak tahu. Tahu pak? Coba Oke, kan nama Tobalu, tahu pun bisa. Itu baik, sabar. Boleh bisa. Tahu siapa Tobalu, Tok keluarga yang membantu anu. Ya, pemaju-maju menjatuh ke dorong. Pemaju-maju menjatuh ke dorong, ya. Pemaju-maju menjatuh ya. Yang kata barang-barang wang ini semua teman-teman male. Ya. Badong lalambang tidak buat kata waktu. Iya. Badong lalambang tidak pada musuh. Oh, apa ya? Iya. Waktu. Boleh mira tu, boleh itu. Ya, oke. Tobalu, Ya. Maju tu Tobalu, maju Tobalu. Wajah, mana betul? Tunggu. Ya, Tobalu dulu. Putai kainnya, putai. Kain nama lolo. Putai tu kainnya ini. Putai dorong mati masih. Foto, mari ya. Putai, ya, putar. Minta mana? Ya. Putar kita dong, putar. Salah putar. Lagi putar lagi. Oke, baik. Ya, maju. Tidak boleh ada laki-laki di dalam. Keresan kemudian. Perempuan yang masuk. Maju ke depan supaya jangan kena. Maju ke depan. Perempuan. Oke, maju ke depan. Perempuan maju ke depan. Ya. Dapat dipabagi dulu buka. Lagi maju, tarik kain, maju kain. Tarik terus. Tarik nak tumbalan bahan. Tumbalan soalnya tahu marinir kamu mati yo. Ya, follow bang yo, ya maju. Maju. Oke, angkat. Tahu angkat bir. Ya, angkat bir. Tahu Tobalu, mari kamu. Maju. Boleh minta mana? Karesan kamu dahulu. Oke, maju. Woi, tarik di dalam lamba, woi. Woi, kurang ngapain dalam lamba-lamba? Ndek kau tahan bisa. Ya, maju.
Kecamatan Teh. Jaringan. Halo. Halo. Tunggu, tunggu. Jalan. Pegang satu di sini, satu. Oh, jangan. Mau dibuka semua kok, Mbak? Harus. Harus dibuka semua. Tidak harus dibilang. Ya, sini kan. Begini. Oke ya, sini. Ngadep ke sini. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Tunggu. Long terek kena. Kami kan long. Kan baik. Boleh long terek ya. Oke. Weh, ngadep ke sini dulu baru foto. Oke. Oke. Jejer. Dia paling depan. Ya. Yang tua di depan. Jangan goyang dulu, jangan goyang dulu. Ini ayo. Satu. Halo, satu. Kalau foto namin terus enggak banyak. Ini kami sudah Halo. akan mulai. Kami sudah mau mulai Bapak Songlo. Dalam rangka Bapak Songlo untuk almarhum Daniel Linggi Kalalembang dalam kurung ini. Konten kreator. Ya. Pak, maju mau konten kreator. Ini. Mereka. Ya. Satu. Dua. Tapi sarung ko, pegang dulu sarung ko. Lagi. Edo palay tayo mo kale. Tar, balai. Yaman, namalan. Oke, satu, dua. Oke deh. Sini kita kasain dulu. Jujur, jangan dia. Banyak yang omong. Diam. Sini kok, rata-rata cepat sini. Satu, dua, lihat ke sini. Sini kok di belakang. Ya. Inilah. Iya, depan ya rantai. Satu, dua. Inilah anaknya. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke ya. Iya. Nah, satu. Oh, sini. Oh. Oke. Susi itu. Halo. Halo. Mantap. Oke. Halo. Ini lagi ini saya foto. Kita lagi. Satu. Ke sini. Oke guys, Bicara. Kita lagi lamba-lamba, kami lagi di Jawa. Ya acaranya Kakak Daniel tadi Linggi. Oke. Kalau Lembang. Kalau dari Palu dan dari Samarinda ini. Samarinda. Iya. Dari Palu, dari Makassar. Dari Samarinda. Oke deh. Oke, makasih sangat lancar. Makasih.
Jalan cepat ini, tali merah. Geralda. Woi. Ini anjing nggak berasa nih. Dari larapa mau tiang anak. Tahan ya, tinggalin dulu ya, tahan. Tongan na, serius na. Air, woi air. Bandera pasar. Oke. Oh, Paraya sangat TV. Oke. Ya. Oke. Foto dulu, foto. Satu. Tunggu saya aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oh, lagi. Ketinggalan saja. Artis ketinggalan artis. Oke. Cari ketinggian dulu. Apa sih nanti nama konten kreator? Dalam konten kreator Liling. Dadah. Hai. Jumpa lagi Sangala TV, semakin oke, semakin di depan dan semakin jaya. Banyak pengikutnya. Oke. Dan kalau saya panggil kasih murah-murah ya. Oke, ini lagi ya. Oke. Apa ini? Apa? Sangala. Sangala. Foto lagi. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Woi. Sabar kau dah. Ayo tuh.
Oke, lihat kesini lagi. Oke. Masih sawit le. Oke, tegas. Oke. Oke. Berkenan puta. Foto ya. Foto dok. Foto dok, foto. Jalan nih, mau foto-foto iso. Sini Pak. 1, 2. Nah. Oke. Kalian puta mau? Di mana? Di mana? Belum. Hai, Sangala TV. Halo. Foto Ayo. dulu, foto. Oke. Ya. Oh. Tunggu. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oh, oke. Oke, baik. Ya, patok ni foto. Mangkam. Oke, tante. Gini ya. Oh. Tapi ini pasang ini. Namirim sungko niya. Hey, halo. Pan nih. Nah, ada kayak gini. Bro. Oke. Berkeliling yang putih. Hey, Rojali. Foto tak bisa mau. Bara. Foto me. Rojali Kevin. Pakai dia. Ada, main putar kami. Sumpah. Ano jalan? Aku pak, sangka. Ya. Wah, saya lagi. Jangan minta teman. Saya boleh.
guys. Adik. Oh, sini. Nanti nih. Ambil siapa? Ambil siapa? Oke. 1, 2, 3. 3. Oke. Ini tuh udah besti dulu. Berabes video. Itu besti dulu Lihat ini semua. Lihat ini. 1, 2. Ini amor. Pisah-pisah. Karena kau kaburu. Nangka. Gas apa? Enak sekali nih. Tambah salah baru boleh nah. Tepus sih. Kita mau ngambil itu. Tuloy ya may padang. Iya. Tuloy may padang. Panondo be, panondoy. Oh, main putak mau. Ya, teriak nih. Bapak tu mana orang lalan na? Ya, naturun ya. Ah, jo, menani kau ni. Ya, apa? Ay, sauseng. Ron emersi karresan. Ya. Kakak yang muka sih dia. Turun itu sumpah. Satu, dua. Ini Halo.
muda. Kacau mereka. Kacau anak muda. 1, 2 lagi. Oke, mantap. Kacau ya. Kuku Marin. Yes. Excuse me. Halo. TV Sangala. Alah. Ya. Oke. Ambil ya. Thank you. Terima kasih. Sangala TV. Oke. Oke. Ah, di bawah lah. Oh, udah suka dia. Ano mo panganata kulian? Yo, panganata kulian. Yo. Daun aku sekekan foto mo sekekan. Memang saya resto dong di sini. Yo, 1, 2, 3. Dimasihkan Reza. Yo nasa mo tayo dito. Arahkan saja. Arahkan saja. 1, 2, maju. Kak, mau kampas. Hai. Bir Roma atau Pakada? Yo, bir. Oke. Apa nak kelas itu? Ben, bir. Lagi bisa dulu.
Apa kiri si Bura? Nanti benda pun pura benda kita dia. Lepas dah. Halo. Nayatu Bong Lamitore atau Sibongan Kaosi, Nayatu Buah yang Tony Lamitore atau Sibongan Buangin. Satu dua jam kok yang satu dua. Ke atas supaya bagus. Dua orang bagus ya. Ya. Balik itu anu dah. Balik. Ya, oke. Ya, oke. Tapi topak tu Lagi satu. Nendo kami tu tong jomai to tahu-tahu. Ya ti patunguna. Tapi adingku Geraldo la kay nampak papanganan. Mengenai ompik. Nendo kami jomai tu tahu ada apa bebela ko tu po tapi pertama itu Si orang Romanda di Kecamatan langsung dibuka di Makassar. Palainan. Tu tahu. Oh ni dete, babi. Nendo kami tu tahu kami rata itu bulan nendo dete. Oh, babi. Babi. Pendete. Tadi, lebih kita nanti, tak tahu tu, palang letak garapun. Tidak ada begitu, palang letak garapun tahu. Lebih tidak apa teh. Sebab sini tahu kita nanti. Palang dia. Yang nasi anak terserah apa yang dia tidak tahu. Ada atau di palangnya letak garapun. Yang nasi anak terserah kamu. Sasi leto kita lah ada atau. Yang nanti itu kita. Ada buku kada. Yo, tapi lebih buka mo tu piporin na to mi palay meloy na lang no. Pwede siya piso ba ito po si Gogo? Bisa di depan, bisa lotor lah na loko. Yo, bisa. Angka mereka. Salam dari Yo, tabi kami Palu. semangat. Oke. Yo. Nanti disampaikan ya. Palu ito lang na lo, melo angka mereka sa lanasan ko. Bukain no. Halo, woi lihat ini. Kalau berkata itu Tubalu may bululan Tubalu, bagi kami tubulan PDT, bagi tubulan na PDT. Ang kami nasundun, tak ada buku jadi kita di pasundun. Pwede kita teh palaminan ini teh, yan ada labo di rata itu memorin na, ini teh, ang kami. Yo bijaga kita tu tong kami tong rokok balakan. Halo. Ang kami PDT. PDT. Umpana ko yung lamba-lamba. Oke, salam ala ko Geraldo. Oke nanti. Pila-pila ni may sabaling na kotkollo. Patuloy. Tabi.
Bendera maju bendera tuh. 1, 2, 3. Udah tak ada gitu. 1, 2, bir. Oh, makdon betul. 1, 2, bir. Laku gua rante ponno, rante panga, rante sea-sea. Di seno paladan na tongkonan kaloto. Di giam te pembaban na landolong asanda patina. Susigalu guberambi tento gunto sarra kallo kira amerra saibong ibena nandan lari lambe. Di pasi endem moteram te kalua di pasi tinti tandong sea-sea. Nanay bendam te kalandona sangka nanay tunang te inde layu lambaan dan palelian. Di seno narampoi te lalong ti giang na di bantuk kita inde tarapang. Tiro ilaku tungka patapai mata. Manggi irika ku pokada tenrika ku ulenean. Masiri mata meng kita tikam malun buara. Mararangati kumotondo ko borro nasa kamo pangaleon. Mararanga sanusan borro ko sama randana rekke. Nasa rus ule datong na nasa rumpon merroyan. Ina ngasing asara naman arang. Ina ngalain pa apa na ataan na pahisan meka. Lukutang dilambi meka sangka atang di kanatui. Susi sangka na nenek na pa apa lumpun todolona. Cai. Maju 1, 2. Yo patarri itu lamba-lamba lang lakyang ke bisa dia tahu gulung itu bisa. Patarri. Patarri. Susi masa aku tondo ketemuan kote pangaleon. Susi masa anatino ketemuan nakaram daun. Susi pasa orang-orang anto to besimbo anto tadi akunan to talo tambu. Bisa mo dato nga kurungan mo karay. Panodoy. Ya, sehingga
Montar la bicicleta.
Jas dulu, Bin. Jas dulu. Bir bakari bisa anu datang kami dan yang kami. Termasuk bisa sampai itu. Pemain kalau menor ada apa pemain kami? Oh, iya tahu nih. Oh, begitu ya kasihan. Nah, kita apa Bapak? Kamu bikin Ale. Ayo betul. Sehat selalu ya. Sehat buat apa? Oh ini motor. Kak, tunggu kok tadi. Weh tu pemain dia kami tak kaya. Iya. Jenazah kami yang kenakan. Lagi. Ini Pak. Lagi. Pada mengambil tu.
Oi, tiba ba tempat dulu melon itu. Ya tena melon itu podo. Oh. Talu bodo tu, talu mo. Apa dah ni dari mati ni so. Dek itu pokok masalah menekan dia telah sendang dulu. Kandas tu papana bos. Papana kandas. Papana kandas kayongi. Dia berkomentar deh, tumpak kilangan deh. Tumpak kilangan tu tolongan aja. Lan kono Simon. Tu lagi kilangan. Oh, sebelah lan kono na pipa. Ya, 1, 2, 3. Oh dia tu kurang itu. Si barang dasuk. Kabel. Depan itu kalau itu lagi. Asal jalan itu. Awas tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ditagi mobil jago teh. Perangan beri. Penjelasan itu kabel. Penjelasan itu kabel dulu. Bisa. Katanya dok kilang kok. Ya, oke dorong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Tomilo, tutup ka. Nanti ala lo. Palalay sini. Angkat sorong ya. Lagi, maju lagi. Sini Pak. Sini. Masuk sini toh. Oh, pela-pela merok kata. Ya, oke maju. Dikodaan di panlay de mayo to na. C. Buka di talang batu, buka itu. Woi, bukanya. Nak kamu bila bisa dilihat ya bang siapa betul? Mana nak? Siapa betul? Katnya turun tu lambat di pojok lalu. Salah kami, buka itu lambat. Buka yang baik itu, woi, betul. Kurang tahu itu buka. Ya, buka itu tarik. Buka sambil tarik. Ya. Masih ditengah itu, Pak. Berapa? Jangan aku, nanti menonton kopar menonton pikiran. Betul. Siap.
2, 3. Tahan sampai. Siap, abang nyari. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Kendor dari tolong balapan, tahan deh, merah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanda, maju mereka, hoi. Ambil lagi dulu, hoi. 1, maju ke sini. Sini mereka. Ya, pematang kamera lebih. Berapa? Timur Barat, matang masyarakat Timur Barat. Masyarakat Sidang Berikan Lakian kami. Pasien Baromera Lakian. Ya, tolong malampai di gulung mi. Masyarakat Sidang Berikan Lakian di Romere, pasien sama di Kamatalo, Namatampu. Yang na utara selatan tuh matang namanya. Dasar dari situ piringan, lama sero. Gulung itu lamba-lamba. Alena sang itu puripat itu kain marana mo. Jadi lu tahu saringan seroi. Ben bisa tangan kami apa raka? Labo raka. Dem foto kami puripat itu tiang saringan. Tapi ya to puripat. Ya, Serena sang itu puripat yo. Yo pakalolo itu kain tile sapu dapat di pakalolo. Ale itu puri mararang. Bukai itu lamba-lamba jatuh saringan itu yo. Ya to foto nina, to foto bingkai. Oh foto bingkai bisa rekan dete jo seberapa barat jo to ada di pelaka jo. Taruh di bawah, di tengah. Ya, dia to bisa dia to. Oh, bayu kandang kala itu, puri raka. Paku raka. Iya. Malam mo kami rang kami pakendek itu, ya memang kamu pakendek kita ako sulit mo kami jomay tagi na. Ya. Dan tabe, dan raka papa kepin di tempat yo. Tabe kita mi di depan. Ya. Yo ya to kain tile sampona kurang rapi pamalololoy. Yo dem pati tombi apa ide tabe pintar ka tombi te. Ya to tombi mi bala ko tolang tang mi dami komon ni osok ki. Ada ato. Kutole pati tombi de 5 pa. Talay. Yo laku sorong bala ko ada na apa besok di telan na tangajong ko si turu ada lati tono. C1. Iya, Wawan, Tombi minde, halai. Ya telantang yang lalu tema kepada Yosuf kita Tombi, apa pede? Tabe. Yo ya telantang yang lalu tema kepada Tombi dia sepijong. Iya, daripada Tombi apa ini? Hari mati, mi osok kita tinggal lantang. Da paru-paru itu teno katula di patilan te mga karito temo. Ya mo tutino kana Mama Geraldo, soalnya teno kana Papa Kevin, pangato na Lai Rojali. Yo.
Yo, dah dua tu tedong tu lah di patay lante makar itu temo. Tedong na Mama Geraldo, soalnya tedong na Papa Kevin. Apa pate tombi tabe? Laku kita keluarga ala pite tombi miosok kiyo te tinggal lantang jonge. Osok bang miyo te tinggal lantang. Tayo ni proses saring dete. Yo bana sakira ko mi proses saring jong. Apa mi osok kiyo te tinggal lantang tabe? Apa? Pira perkatu? 5. Bana sama miro ko osok kiyo. Oh tanya mo tu kondi na. Tanya mo tu. Yo. Tanya mo apa? Babir ko. Ya telan tanga yung ina randa salu minit na ni jokoy. Osok kijom. Na ya kitero na litangoro, tero na Mama Geraldo, wala tero na Papa Kevin. Bara. Jalan tigori. Ulang, bari pakai ulang na. Yo. Tena di baca apa bang, lagi ulang-ulang itu letena. Yo. Ala itu rangkaian tero na Mama Geraldo. Yo. Ala itu Geraldo na tu. Pangkapi na tero na ari na. Ya, pangkapi na tero na ari na. Jimmy. Alay, yo. Alay tolongan. Nah yang lebih pertama tolong balakayan. Baru tolong balakayan. Biar kita rugi. Yang betul. Yang betul. Yo. Takut kita tolong balakayan. Ada siapa yang tolong balakayan? Kalau tidak boleh tolong balakayan. Yo, sakit lagi. Yo, alay tolong dulu. Mami tama tolong balakayan. Pas itu mau ayam. Ya tetangga yang mana itu ya. Pertama kita tolong pakai dong. Opo kani, paano kailangan kita na ako pala sa kinitete na. Ang salah pa ka. Paano kailangan tampilan kita mo tama. Mas sila to para sa palakay dito. Ya, mun pagpedala dito. Sabugi. Bentitin bakal satu kali po ni. Sa bata ni ulang ilang tena na lang. Sa madulong palakan. Andi ang ulang ilang tena tu. Andi ang. Satu kali saja eksekusi. Iya, yang kata kamu tempat tinggal, yang nanti nama taruh lagu, berarti mau gimana? Bertanggung jawab kau tempat tinggal kau yang nalari ulai. Oke, baik. Ya, tadi mana Bapak Kevin? Mati betul. Ya, tadi mana Bapak Kevin? Mami. Ya, tenarai Rojali. Ya, Pengkapi dan Rojali. I have seen that many times with house.
C1. Yo, kamu mau begitu tondok Tommy Pusare. Bapak, koordinator. Ya, kami tanda Bapak Parumi. Hari ini ditengok tatanya kan. Kumain pendan di lakian lalong, kusubungan rendah belum nanti ada. Jadi ya tete dong jong, posarami susi irasan nadugu lang tetondok. Dak mi mare ko dak mi salongan kigarot da tempat irasan ka do lakian. Ya tu kita ngarang ni tete dong kina kuning karangi. Ya to tulang balakan, ya to taparang ka. Dako pada pekarang kiambe, palang di balakan. Tu taparang ka di pamane do medong. Silebihnya dugu na pasita apa tete dong dio lalu mi karang isu sia dalam tetondok. Jadi maatombi kita maatombi susia dalam di tangan tondok. Jadi mbay desya tidak tertiko mi gitu lempang ada tulalan tengah basa basa ke deraka batu desira gapin dilako. Tak apa. Iya, yang siang di seluruh PJD. Si kau bukan PJD mi Pusare. Ya. Sebagai koordinator. Kamu datang ke Solan Asam laki kuah lekdina maka ada lalan kami sangat do nami mengkendek tak teroi di jalan laku. Ya tu kita tak nak posara tak bari pibelan lalang kate lakian lalang. Kutole patasi pa itiran te kalua. Anak-anak ku mahasiswa kalau memungkinkan masuk di lantak atau di sini. Dak mengisi beda dan rukutu dak atas salongan. Tamang ka di mana tu teh. Ki beda te lakian lalang. Jadi tak teroi di jalan laku kamu mintu randa pak palian. Susi tagiran, susi label, ya tebendan na perpotolalan, tak katangkin ni mo kalita, tak ada kainan. Ayo, kusang ala susi to, para guide pemandu wisata, terima kasih telah membawa tamu berbagi duka dengan keluarga di tempat ini. Bisa tamunya diarahkan di seluruh lakian. Supaya marah pindah sana. Oh, nah sudah selesai. Iya. Di sini mungkin ya sudah selesai 15 kok. Iya, ada lagi sini. Ada lagi. Iya, iya. Oke, masih tetap. Oh iya. Ada lagi sini. Iya, iya. Oke. Tinggi dari mana ini? Datang. Sampai sana banget. Bunga kada laku kuar kote pondok bulan naranti kalua. Salam arampo si tulak abating. Pai mantutun si langda Mario dia kote
lan dona sakka dia hotel ayu lapada dan palelian. Salam penuh damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak abang atau patutun namang kabigi kumande. Salam penuh damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. La bendan ma daute laknya lalong la tunan nang na daute palang kamadigna inde tarapang la bendan na me tamba to turun la tunan nang na me uli to dibantu laum pasipang kadanene laum palen pangaturiang to dipoto bunga te inde kadamanda alang tanunan na bisa rabintin ilang salunan na mandata to yulang na bintinta salungku perenden na di pamatua langi di pamatua tanah rokote pasiran na rante kalu rokote bombong bulan na tandung sia-sia la kukua temakada la tenku pau-pau sumbung puduk kukua talinting lengkolilaku tabe turiang na buang kila siman tinggara tukuna deyata sirintingin na pariyama to di kombong lang dilangi di takkolan di matara to di petok dora rakila tu mandali tedeata di patodor kopindan di padiong gori-gori na kombong lindo na bulan na takko barrenallo tarung bulan na tong layu di kasiri datu mata bumun na lolo sumarik na sungan pakalanduan di katangkap pulembang tondon turunan na to tang dio la poko na tang di lomban tingayo na to di pilihan mak balusut na terong to di tonoran mak ampada karapau tarung bulan na to di polin do na bulan lolo sumanik na to di pomarrenallo tarung bulan na puang makale lolo sumanik na puang sangalla atuna aturiang na puang bengkendek tabe turiang na pampalangi siman tarangga to paonganan mesero ketiku batara iya pampamaluang na tondoko iya tarangga sea-sea na pangaleon kei nang maadikan na lembang ampulembang makaray te diong masalia lang diong makambunosane diong alang sile na diong bangasang kalamana tabi layo na marana si manlinggi inasendana kumongle na raw-raw barana si tuang kantun lan padang diawa ati romanda lamba si tonda pamaru lan te dairan di patung bugulau balimbing na di erani waka na di pelalan ni te diong panito di sembang diong landak si ayoka tabi bukun na buangin si mantarong ko na kayo asik lolo na sendana lalong nakapare pare nang kaabida passa saratuyo ang gagwa kuko tabi to siyoso di pomara na kalando si manto si turandadi di polamba paonganan untor roy pa dito rarada tondok kuni sungi pata makarang na pintu 2,000 tabe tarong bulan na nene mangan nasangka siman lolo sumarik na to dolo lentenan panikuan nene di tumpu matairan na di kala apatangki pelalan na kebendan yada na nene kitunan na gisangka atau di puta bunga tarong bulan na puang panggeso lantetang na tondok lolo sumarik na datungane lantenan di patumbu belau lili padang diawa ati romanda tabe tobe toyalog siman pebil lebisara iya to na suapuang to na taadung ipela abak tang me kataka tang me kaboyo mabangkom pakumarara kelontara makareng na datung na suruga tapo mau pa ito sang dundua pindan taporongko ito sang timburan gori-gori mintu pe balu tiumba pantan kape kalukan tabe ku paurong pe timba bulan siman lumbang kubanan kara kayunang karok kusuling kararaana angga to si po sarong-sarong lantetang nga natondoko to si salaran kambuno makaray lanteli pumangka ditarik to pada ta kalua to tumanon sea-sea to duwangkan na lelena talluka patalon na to no ni susilondo gumarente tensaungan na porapa ito natondok sa lipapan te kalepangaliw to maaparenta saburan malutena rando ko do memadona to utod saya tabalantetang nga natondok tabe pantara na kana manara kasiman pangloloan na paisan linggi ipande na paliw
Tau di dulu teken tahu kamban sundun di turota babulu mapapa untuk roy tangke dalam ba unisungi kurapakan dai-dai na itu ro parero unisung pasareongan anggota dewan saburan Malutena lain dena toraya lajona mai Kalimantan ma Kalimana jomi tongko dan layu Indonesia isungan maka raingna Nusantara anggota DPR RI Pusat Syambe Frederick Kalak Lembang atau yang mewakili tabe turiang malabina to di pombe naramakamban to di poindo na bukutang si piaderan angga to si tara nakapedang pitotiang si lolong tambah tolakan keden ito masa kisah kilun nanti kurang ban belok na mintu para bedis tak itu pasalan na rin di ko pala ko naman ang abanua tabe ito membaliang dondang gila narapa Indonesia si manto menggiring tipo di Padang nasa di papan Nusantara ton tembe sau angin ton titik tiku darinding umpa pole talimpuru keben dan nikake buntu ketunan nangira apakan Padang mintu aparat penegak hukum tang lalangam kudan dan gayang sila eran tangen dek kubatok suki bulan tabe itu si tara nakapaisan si loloan marinni manarang si kutana sura pande si paning ngopetallo na kombong suku manara tang kota aduk kartasa mak lindo tau para guru dan tokoh pendidik tak aku pasalan narin di kupale ko naman ang benua tabi kasal lebar ini si man kalando kaon di tabi si tang si lolo lalamba ala kayo nakalimbong di yung oteran ti kalua maatantasik kumbone-mone di yung pasirian na tandong kalonara la tengka tino ko bating tuka kumbaya karambau te mariauku la kukua aku tema dedira to isingku aku tali-taliban aku beke peladaran tangalangan ni manikudan dan gaya silaw rante ada narante kalau tanggen dek maniku ato suke bulan te pasiran atandong sia-sia tanga makamban ni manipes siparan rokote rante kalua tangalangan ni manisito ro papa nasa buran dan dibuduk kuna dete daratoleng kulilaku tanglalun mi daw may ada narante kalua tanglatikan dai tangla naratoy bombang tangla kebukunan karangan minanganna nenek bang nasaka makamban di kambyo santo na kubak manalembang manimpa di kobi riti bulan na kapentuton na lipusan na kasalne pagkapungan lusang kawan na tinapungatan lusang kailoni langan ko pa palinan din ko pa palukulukin na sundun lolo na tisang kauputan kepintunan na pinanda bisara sundun tanpe nalakan duputang pes sa misyan latek katino orang dan dibuduk buka kumbaya karambau dan atoleng kulilaku matindo siya na dala sa kepin daw pandong diang ilo mamma alar rante kalua matindo lang tandong kalonar langan kalando na sangka endi kalay lamba dan panelian umpo kalamban nada na nene umpo tete lorong sangka to di putaw bunga tontaw na siya sa ilomi pano nene na kubuko na si turan-turanan ni domesungan to na putaw bunga si to'y tintigi daw may tungkunan marindingi badua puat si kanderoduan daw may kandora bang bakanni si to'y tintingi daw may tungkunan pasang ampang abado si kanderoduan lang may tungkunan pulan si to'y tinting ada telalo lang may tungkunan layu kulombo tayo si kanderoduan sang kaabilong-bilongan natin di kareng lang may tungkunan tarondon di gente pada pintoy na si to'y tinting sangka telaw lang may tungkunan taapang gila si kanderodon lang may tungkunan pasa si to'y tinting lang may tungkunan foto kasantong di gente maate di marana si kanderodon lang may tungkunan si buwang matipapan umko ka lamban kalando na sangka ada na nenek na lang may tungkunan pinto ng patron umko tete murang sangka bilong-bilongan na to na patabunga lang may tungkunan sa luwan si to'y tinting lang may tungkunan lengketengan si kanderodon lang may tungkunan lembangan di gante etan tubutata si kanderodon lang may tungkunan garampatengan si to'y tinting lang may tungkunan buwasan si kanderodon lang may tungkunan limane si buwang si to'y tinting daw may tungkunan galotok kawa at tirawanda upo dipilay lang sa adinin pabendan di tikalan doon na sangka sundun di tondok bumatasak kumpatunan ng laig lamba na pinanabisara susi ada na nene na papalumpun tudulon lagu lolo ang muti lalong lagu tendeng ang
susi sangka anak nenek na pa palumpun todoloda kumuaya de tuindo tamin jadianna te tomate di sanga puang lai minggu pangtaranakan na kendenan batuan ia tambe pesompon na te tomate di sanga nenek welen kala Lembang lambai bulan awak di Romanda turu-turu tomamba puang lai minggu lan ramparan kapa lenga pinamile nenek welen kala Lembang lan sangkana basesi tukarapu untuk abarra bulan tasa ketama sawang si barung untung kaginade nane tangkaraon tamatan dasang si kore-kore membuah ramparan kapa dia batang di kalena puang lai minggu menta adik di pak sulian ngalo nyaton don batangna nenek welen kala Lembang dadi anak-anak tanpa kayang kombong bemi sudah kondo tarapa dadi Daniel Linggi kala Lembang ia mau mati dadi Sen kala Lembang dadi Albertin kala Lembang dadi Gerike kala Lembang dadi Hermin kala Lembang kombong Martin kala Lembang dadi Frederick kala Lembang dadi Agustina kala Lembang kombong Berta kala Lembang dadi Yan Anggong kala Lembang dadi Dorce kala Lembang apa inang senga ia puang lai minggu inang lainnya nenek welen kala Lembang manokang diroto yang raramakamban meka ini mentamambela bubutang si piaderan tontong manda bebasan na nenek pak palumpun to di pota bunga pas sesak ka taran lolo di batang di kalena malammu sisa pulenteng menggantaran siran depara atau yang si pendiruan nah pak golak kita bapak-bapak na teinde anak kaya Sudah kami. Sudah kami. Ayo. Besok mulai datang. dari Yohana Likualo kupakondi kada sama pula apa siro to tomate betul pa sama pula apa siro tomate dadi ini kala Lembang tong pose pasoemo ini laso te pintong perang mo tong muluming kapada te kuring apa nang tong mulumio te tuka apa na di pusan na kasal kumoy ne to natang buat bindo to mendari na to nasembe kala pamatasak pinodo to kumbongna to takadikan dian lesu tang dileran mo kayo tampal tangambang tang dali kolak di tangan ato lau dilang dolaran di gede dilang kapa tahunan ni lau makan lau nuri ambang sang lau endekan lau dilang dolaran ni dilang kapa tahunan ni langami di sondong dende pilai endek mi di saya rokian nanau dau mayan naramman rokko pada saya di bawah dua nenek di poni sudah tongkonan terorona apa tangakan di kaindona tangainta kamen dalian na diorina tiro-tiro tentang ma'aru suruh-suruh duna indo kamen dalian na tutuan tang mari pero na dolo tongkona kuai ina masenga keto di kana kama suli ina leto yang to di kombong darang putu rok kami di pereran di periti panaran diung di bumpungan dendo di poyang kakoyang balo di pelas sakan buaya apa tongtong bangsia bang mari pero rendo komendalian na tutuan bangsia ma'rusu rusu rundun na dolo to kumpongna to di gara kama suli to di kombong darang putu dawal sambara na daw bulan sang tappa na bintoen sang paanabanan na bulan pangidenan na rara elo-eloran na masak ilu-iluan na to di tampan tuan date to di pamak kumbungan di rebongan palepulu iya na kandendo na naintamen dalian na sundun pa taunan na lampak pa tengan na dero to kumbong na naba pindung indo na nasembe kunday kama kung nagana amalo na rin na kung nasundun pula ka tibusanan na gana ka siragulan na lau po pa taunan na di pasumading ang milampang manabongi di panguryasan milampa sa komalindin apa marem-parem pada dinna madagun katibusanan na di lang dolalan nito mga pina di lang kapaataunan nito maapakianakna nakapare-pare lang kaabida pas sa sarantuyo do kumua deng kato na suapuang to natakdong ipela bakalaw reme pa kalian indo to mendalian na suruh ada tamburingan na dandanan sangka daw tama na sondong daw tikutambit naman ang mabalua ang nami maatura langi kumanas sa karabatara ala kadipa tondong londok di dalian tau
na putabunga. Tome maatu dalina kumanas sanggara ganda kareban naranda langi ini mongal leleanuran. Si kutana sang datunna si kuwan sang karaina. Anna mema atura langi na kumanas sakarabatara minda anak didadian minda mati itu di kombong. Me bali anak pare-pare nangka subuma atun dumane sobati passa saran tuyu. Anak karaing di kombong ampul lembang didadian tau labi di tibusanan bati di patondong londong di kalaparan dau banuan nenek enang. Di alam bibillah di besokan mataran dua di ratai tau dinna di poloi ramborarana mokara tak tau dinna meka iling polo ramborarana di alam mataran dua di toyan pina inna lalong na di ratai ramborarana dadi katai tau dinna dau tongkoda lain nenek da suman pakalan dua tu di putabunga me kutana tu apa kena kana meus bikin tiang kala tu mangapi narkotan dua bulan lawan nenek narko parang takkan dorin suman tu na putabunga to kumodani mo inde balo kumbong mo inde to di patondon londo takko mo inde bidas yosso den mora kapasangindo na napasanga sola to pagang tian nambe na napapagang tian be bali to di pope ngaramakan pan suma to tumale so to di pendo na pugutan si pedera to kumwa to na tanang bayan ulang itu na saladang papas sarakasan turun di bituen na ganda patol no darinda na sunding patulak na tibusananda na dikait daw tangga na sundong di paleso sa kaya na lodi kutambin naman ang abadua na dibenpas sa kaindo sa laptopa ang tenambe sangay bang pilaso dulu diben sang mabimpisan isang laso di patama kuring galang ramboranak di poni sulang kumare mulaan taulinna di pori bulun na itu kisaren pangkalaman di bibir di buhan di toyang pekalimas segi kapanan kabong pengarara na di kali maririn dalita na di dua kamang lapik na tanga di yote tuk barinan na sikan napi ganda kalentong to diyo kakendenan nanglo to diyo kalangkanan pula ba nenek na tongkolan to na patawuka na tirambat tetokento kali ipang to kaya ka na to kibalibi di pantanan ni lolona di osok tiramperana kaca petimbana samping petiorana kaya nakapatekan nenek na sangka bilong-bilongan na to na patawuka di paloma undungan ng kolaso di uli supalanan ko to mentadena di pare di panghandong inde balo yung tarong ng pesong na matinding indo to mentadena mangolot ng pesong na kung tatlo ng narimante upo base ko malilin to kumua ako na bumbulo kasang ko na apun kasang maapun matindo ko na karana pasat kira buang ako na saran pak kaboro to tumang paranata bulo kasang le gaini amin nasi kosi ora rinding musi tonda sang narikung musi solon sang paling ngomu male melendong kede me male sang maksu te balemu sang tongkian pele putang napura putang natonglang ang gamit turong putang napura tong araputang tangna tonggak angga to kisuni te kali pagdal tele pumang kalitan ati matanda nanu na nadete kula kasi dulungan na lagi kahit ng panganasong lumilasa lagi pa rin sa kasayin na nagpapagod naman ang kabarua hindi bati di patutulog ilang dolaran niraramakan magaswak ang lembak ilang kapagaran yung isa kasi pedero ng pestulong na lipusan na kasala ang kaligang na tiwapan na nasiparang na nalusak ko na hindi pong tinatang na nasang ng raramakan kasi ikaw sa ulang pedero marwa kasi kita nga yung paglarangan pa na nilang bulan na rin yung orang yang tuyo na isa po yung paglarangan na parang kayo na ikay hindi ang kalabone na di paleso sa mayan na hindi ito di patong-tong-tong na di tayo siyempre na ito yung video kalangan ng luwang niya tanda kasi na patuloy ng mga rin na ikay mo peraso di paleso sa mayan na hindi
dulu kena di bantu utama masih kita dengan apa masih mana alun nak kota ini bantuan tadi bapak dulu untuk ulang berlari Kesatuan Polisi Republik Indonesia nenek ditambah Syekh Komandan. Dan Palolong Syekh Komandan Lang Indonesia tunan nang melakar lili Nusantara sitan matambu mungkin itu lang yang kau jedok lalu tung karambau lapan tombang Lang Indonesia lapau sakala nama pertama lili Nusantara malam ditama tangga napasa Syekh Komandan situ Indo Tamiladiana kaya ditama li Sulembang na tambuan teinde Daniel kala Daniel Liki kala Lembang si Panglola BP Sompona male maadena kele maadekak-dekak untiro lindo may di Ballona padang di Batuanu umanta Peru palokol werana lamay di kulambe na sangalla tasi ketika lulunna bas setangana padang di talulembangna taruh bulan na tongkona kerang dan Liki kala Lembang na kolvida satu tanggelan itu semua bel-bel dan kalau kamu dibantu na pamirinmu mambelana aku saya itu yang nak mantap-mantap tadi kita mendati rampunan umum siman kita pintin bisa rasa kena turunan laku parong di kolam parang kapal laku kakulek ke basis juga rapu apa manuk anak pare-pare nangka mereka ini tidak pas sasaran tuyung manuk alfrida sabtu tak kelangi dan ditimba malas bantang na pasar mereka ini lagi sempat tentas kemuran diri hang jatuh na pas netelo ilang dislen kau tetapun bebali alfrida sabtu tak kelangi itu kemuan keinang gayang dia runa ketomponan dan dia lagi kala Lembang tumpu ko bantuan nenekku kala apa ko tomponan tololaku tama tomponan bakba saruran Batuanu tomponan na si nenek Santa Bukit tumpu ko bantuan nenekku tama tomponan Lembangan Lampio tomponan na si Renge Sampolangi orang para di kampung patulia di Tokian si kokon ng tarbulan na dan dia lagi kala Lembang ulang-ulangan di parang doni kampung di Tokian kilo napaoro mo daw tongkoran na si Nene Santa Bukit lang tongkoran pagpasaruran Batuanu napakuliaan daw isuman na si Renge Sampolangi lang tongkoran Lembangan Lampio weh di Pepadisun na pala di Pepongkong na taruno matikan sobrang ng tibulong na tayo pabrik na raramadakman mina nagmamaro na natoleng kulina na tuloy pwede na bubutang na si Peder ng tongkuan weh Santa Sirante kami masurado si Porong Parang Kapa si Panta Atara-Atara pagmaatay patumali si Kagulian Pasis di Arabu pada talutong narara pada mongkong na mula pada anak pare-pare nangka pada lagi pasa sa tuyo pada pumadaw tongkolan na pada pumalaik susarian na lagi orang taulangan na asli payong kombinasyon na pala si Panang Sepon na kalepa maka si Bayrisan na nagibunti maka si Pasikuan dan ito pangalan tulong kita lang makilan yang hindi kalalim ng larang Parang Kapa lengkap pinamili ang Frida Sabtu tangkelang ilang pa sulian nanggo untuk ako rabulanta sa katamasahan si Badro untuk kaginan din na nagkaroon sa matandasang si Kore-Kore na ba di po ito sa talangkana na tagi-tagiran ito mantan tarungan na dali yan ang natambagayan kumbong bingsu na kondotarapa dadi Ratna Kalalembang Esa Enha Batu Sindo Ibu Dewan Jumay Kainong
Herman Linggi Kalalembang almarhum. Dadi Alfianti Kalalembang SKM. Dadi Ardi Kalalembang almarhumah. Apa anak-anak kita mati. Oleh Pak apa anak-anak kita mati. Naoni pasang Indo di batang di kalenda. Gan Diomi Pak gantian sampai jotot jotot batang na isang bapak na lain ratna. Oleh pasang maafin apa isang siambe bapak na lain ratna. Laman kalau laman bulan laman tahun na lambi matu hidup na dite panu karungan. Tontok di bapa sabanon na di putamuan tarampakana. Orang-orang mantoto bebesimbo mantoto dia. Tontong mano kon tiro to yang ramakan kan mereka ini memunta membela memunta kasih hadiran. Tontong bendan parolol lantang anak tontok tunan nang bembalabaran lantai di bumang kaditari. Tontong makamban pasangan tengku di watang di kalena. Manimpa tagiran tungga dia tondon to batangna. Untor roy tang kedalamba. Unni sungi kurapakan adai-dai. Susi sangka na nenek na papalong punto dolona. Tontong na di susi londong na rapa tondok. Tutuan kumarang teten saungan na sa lipapan te kalepang leon. Untoroy mitang ke dalam ba alura ke kepala desa. Tontong di timbaran dan di pedugna. Tutuan di saudara tongka di lilana siapa na lairatna. Ketua lembaga adat kecamatan Makale Selatan. Belan na mano karen to bana ada anak nenek di batang di kalena. Me kailing lalu na masusun peman sangka to ni pota bunga jatun dok to batang na. Tontong maapa tinul lebih sararong kota lutu kutarulong atau kamban buda. Lam teliliina. Padang di kecamatan Makale Selatan. Tutuan maapa tinul lebih sararong ko. Talu tu kutarulong atau kamban buda lam tetangan atondok. Nah manda ada anak nenek bintin sangka to di pota bunga. Pantat kumpa kuliah asam ka nabase situ ka rabung sunakon do tarapang tende baine melong pinana anak pare-pare nangka pida pas sasaran tuyu saibu dewan tum kasangan narat nakalalimbang Pak gantian makarengna na ba aji buang to sandarang kana na tagiran itu pantan tarunona dari anak natampagayang kumbung beng sunakon do tarapang di sanga Kevin kesot daru kapasang Indo di batang di kalena ganti Pak gantian nambe jatuh untuk batang na di sanga nenek laso Kevin toleh pasang maafin 5 telalong di sanga nenek laso Kevin na alambi mi matendong na dete banung karungan maalin toleh toisin na pupo tengken basi masalulung bura-bura naramdan misakin na dete ramon maapu sanga-sanga pantan mali anak daradian bung sunah kudu tarapang ulang dolalan di bidang pitong yang laporan dan nalangi ulang kapatoran ditambah tulakan laku palilian orang sudah mungkin lalu lalang bidang pitong tiang lumukon bubuk di lapanan tambah tulakan di tua barra bidang pitong tiang tama sisi dua tempo apa ana di tongkakin ini nane tangkaron tambah tulakan tamale sukaron na dalam sampulanan na bidang talong bulanan dua apa tang si patutana mo bidang pitong tiang siya nenek na alasong Kevin tang sipan ta tada mo tambak tulakan siya bapa na lahir na na kaini mo la kagumbay arap ko kalam budang nalo na pa kabuday mo la napagumpa po ang arap ko kapidum-pidunan na so kampuang ni Batara so kandiata di langit unang burang kinaran no siyo pa di rendang na ambura rek ito ring na siyo rek kita lebong na amburang tamawa na siyo tama tiro manda anna gayang to nabasa siya nenek na laso Kevin na tanataki songka kami para na kitibang bang kami lambagi songka uruya kalangi tibang bang ulal lalabatara pangaleleng budin na buang pasembang tama ditiro na tutunang parata bendo bulan kamatian kagoyan katuan sunga masarro na nila natila mapato namin dilok na lepa-lepa ladi tulak di kalangi ladi mana Amerika kena papatulengki kena sangga si misagi puang yang akan bisa apa utang salah-salah di pasar rubi bumpungan galang jeng tangdok bulan kabano nenekna di talintik isong di patah dia saat di tongkonan to dapat bunga tanda tasing na pato dengan makarengna sa apik sang buri masakna sitina asang marotek malulukna di paturu-turu to mamma ami inde senene na laso Kevin daw tang na sondong
di paro de toliaga siapa pak na lairat na daw tiku tampin na manang abanwa unting gara sing papa nari aroto narinding na polo bintan nasali na taranak balla malasu na saladan balla makula di gente to makula sanga mapil lima di sanga to makula belum nasi kasiri datu matan nallo lante tangan tondok si katangka ampulen bang batum na kulla lam telipo mangka ditarik tonna tanga si kasiri mo batum nallo lam parang diawa tonna tanga si katangka mo membuat kalau kunna kulla alam lili padang di tiromanda si korolondong anak-anak dia si betinti yang kalah bong sunah kondo terapang si korolondong mintu tong arah putalong angga tokombong kumarana kadoi baru nenena di landolan ni to si kambi sembangan nolal lante tangan atau dok to si tarang dan palilat lante di pemangka ditarik di landolan di pitoyalo di kami ambilai bil di bisara di landolan itu kontang nama na tondok mo si tampil lokan na pintu tol limo limbong daw tang mana sondo daw tang berang galotok tasik daw limbu bala na tanan samba di landolan masang dapatina di yung balaran ng patang sa suka di orang jatuh tang pindayana bema gantung to si taranang kada alam padang diawa at romanda bena ng pamarro dara boleh kulila na to si kampi sembangan nolal ng padang diawa semua Pamora, bayu silen alami pabayon ni tiang bebes ini. Pamirtakin sang kalamanan alami pataminan ni inde lalu masuk kami. Me bali to di porbe narara makampan. Sumuma atun dumales to di pendo na buku tamasi pederan. Ang ganak na diyan kumbu bong sunakon do tarapang to kumua. Lalang ang kangkalan do sangka. Lain dekan lain gelamba dan palelian. Susia dan neneki sangka aturan todologi lata makaran tegalu lagi bang tentang pasiran atau dirga lampentiong andikan ni tumbi saratu lampel lalu dikan tangaran 2000 bandera sang kamu na lampi pete Allah totemo na dete tikun na tomarasan di ladung mitana ram tegalu ate Indonesia ini laso kepin di batu masih tentang pasiran atau kalunaran te inde papa alai langkang dorasangka entekan lagi lempak dan palelian tak mutiro dikatahu tak kata apa di kematammu manggi rika kupukada dan rika kukulelian di pamamma lembang surak midao saringan digara di pamatindo nao lakian surakna bendan mi inde barung-barung datu tunan nang lantang taulabi bendan bukun na padang tunan nang simbuang batu bendan balakan duku tunan nang lempu dumaran bendan simbuang induk simbuang abang ini simbuang kalosi simbuang patung simbuang lambiri bendan inde parang kapuang parang katobara au menta abi sarita di pasar rubang manggala di pondon de tebelete dong te inde tibang karambau ke ina ngapakin anenena sangka aturan todolona tontong na sesuai kumuku nasi turan-turanan ni di sanga alumna rapasan utolepa tama alumna rapasan sundun susi sangka na nenekna pa apalumpun to na potabunga koy dem mo gai mo tangamang maasya nene ela so kepin tanguraban bulu mata siapa pa na lairatna ganna kinalolalanmu sola pe ba na nammu ganna tenong tunuangmu sola sampin pe balummu mandarana tutubungi upu pasi ko malilin kombong sumpu manarang kendek takko linggi paisana lagu po be batu gantung sanga na po sanga inde tomate sanga mapimpisan di sanga laso sanga mapindon di sanga laso linggi sanga mapentalun di sanga Daniel linggi kala lembang sanga mapenapa di sanga papa lairatna sanga mapelima di sanga nenek laso Kevin yate sanga melo sanga paria sanga keberkatan sanga napasak kebuang la di patorobelo kadao petu tanga la di pondisung makarang daw pangaluntian rarana tongkonan galotok na po sangay anakna na po sangay ampona na po sangay mintu tarong bulan na yate sanga la na po sanga tamakalan do na sangka pagantian na po pagantian tamalay ulamba na pinandabisara ladi sanga mo puang ladi sanga karay ladi sanga lalong ladi sanga gayang inang pasangan na botondo genteran ni sabisan na sulang ni do may panon ni na nasi kadende do may tongkunan to na potabunga
sangka tang lapanikuan bangla sia nene elaso Kevin tamaran tekalua tama tanduk kalonaran inang ada na nene na sangka aturan todolona dipilihan mak balusun na tero di tonloran mak ambana karambau tang mutiro di katalu tang ta apa di kamatammu dio sale ko toke tak busura nangin ni busarunmu na takko tu pare kombo Kuy, lalang mo te sa kalawiran, lente ka natin sa kalente ka matapilalan. Hindi ka na di silang sarong bisara dito kita manibaka. Laku pa masyarakat ko tinanti kanwa. Maapit-pisan na ka na di silang sarong. Dengki man ito sayang lo toratu masyang. Lendo ko te kalando na sangka. Tibantuk krok ko te lay kulamba dan palilian. Untong kon niya lo legonin de lalong. Unisungi kula amakarina inde terapang. Lasay panluto tombang. La rampo la pausa balatana. Belanda si tampukan komisyon jawa abang Lembang si pakundunan bukun naloli si pakalungamban ang komiteng kuna pamuso di pintutukan di pusat nakasalne yang minay sa yung patiramban di Dewagiran Sangka ang patiramban di Kamang Muda la di parakwa korian na to si taranak kada alam parang diawa di Romanda la di patasik korong kebalaran ng pana to si kambing si pamanungan lantai na di patumbu kulaw nguri pasisurong lindo sa labo bela na tamanda di pagbalakol ang tunututang bang pandari bolong ko pamasyang nila kung kita gumawa iya tu suruh nanti sangka saleko betul pak suruh nanti sangka saleko deki manusia panututong bang na kumiada sama puluh pipa tutandung puluh bisa leko pandanna katangkin ni kumikalemi kini ko bisa lama dotakin lama sele patomali lama panututong bang la posa abala tanah kuy mapindon na kada di sinan sarong bisara dito kay tampa ni baka deki manito lindo tamatiran tikalu atau dibantu tamati presiden na tandung kalonaran untuk kon niya lolikon ni lalang kun isungi kula makaina inde tarako la saya sangat tinti so singgang musuh malongkoki la saya sangat tanda atau serela musuh mampu dan dari lambe londala tanga pambi la untuk kami tang to odo mabu mila saya loko la ram pumiloko laun pari bombo mediatan natin di lalang ang gawalang balang ka buntu rendi kali bulan mana pengetahuan mutane di lalang nimba ko puti borona natangan dak mo bulan kolong tak panimpa mo pulang mo babamina kini kola saya boko kini ko larap po miloko kuy maapin talun na kada di silang sarong komisar dito kay tambani baka to kumua dengki man ito lindo dapat ikalan doon sa ka to iban to kutama tele lamba na dan palilian terro kapadian maru pasay maru barang-barangan maru pangate maru padokte nadin terro madalle ururi urupangi da musulen pukinan lelaran apa marupang alarang tikalo alam bangun barong da ulo mong pagbubuhay na palang apa parang presiden na kadto kalonaran na kadulutan sangat di dalam akrolong di lama otak kinesong kita terus si pasulian labi bala kong pusara la panitia la kuambe la protokol la gorotong nadin terus si pasulian la koto kapadian yang bilang sudah pagkinalulan la pamiru biru la tirante kanwa la kubang baromi bulan na lubang silang na lulompe na tumaru la lamba kuy lamba si rotarak kita makulal si sumpah pulang kita mau masuk ke bisara di runduran di Manila atau Malabero sangkan atau mengkapi kita mau masuk silaga suka sangatna di kira imani bang bakor lo Malabero di rombai mencondot ke batang nakanai di tinggal untuk kesanganna nalusu dengki menindasegon tanduk Malabero nauru utara suku nakanai nade sinete katirong nabukong karaya garibin nakanai kalau tole komisar Rebran bila berpanitia lakon pusara kalau silang kumilang tamuami lakotokon na kesara lakotong alakotong lang katokon kung kumara dari baron nene lali sangal dito sangkang nalese Pisangan lang. itu kami tanggung jawab panitia dan keluarga jadi takatangki di kalita sangat itu sangkang nalese si tarung nanti kada di sini sarong bisara dito kay tampani baka alu muna po katalo sa kumabat ng natangan na lagi parandang ang matotoon at kesara sangka na po katalo sangka iloni daw di suda na batara tua Pelesenta matilidung natin kalando na sangka di siya tinggi maniaro ko masira pindan di yamba batan-batan ni manisangka babasi bana di panatay mani kami numban pa pakatana lasi para paki solanasang lasi tatan ki sang kemeri tasi pa ite kadan na puang tangga ite bisaran na tongkong bulanta parandangan matotor na labotoran tambona minto tomarapo biasa kutiron dito na niyo marasan pandita batu pastor maka katoba untuk tuduh kakulang bunga sikobe batu silik patay siya kita jawa di mana jadi tasipai itu kami nonton apa katana
Ya nenek langsung ke pintu nampu siapa soalnya kumpak kamu naik kombongan. Betul ya, kumpak kamu naik kombongan. Gereja. Woi, putih karena di sini sarong. Bisa kita kita pada maka Pak Palu butuh matu aku. Pematuran turun hotel kita buat. Ku pemena nama maru pada pasti ada satu kalau Labi tanda tasiki mas sebenarnya labi itu di bulan segera itu semua. Woi, kami nak di sini sarong sila kami pakai sebenarnya. Oh, nama di 95 tuh ni balik nama aku bilang berarti lagi boleh. Mira kakak di sini sarong sila kami pakai sebenarnya. Bisa apa mira kakak di sini sarong sila kami pakai sebenarnya. Oh, narangi ada tapi kayu di betalun narangi pematua narangi nenek itu di Kota Bunga. Mi kayu kami laku kalemi, mi kayu kami laku nenek, mi kayu kami laku pematua. Jadi deki meninting kalau iu lapan pasal laumai lato yang pasak kena po kalau membela rapak-rapak na teman para rata. Payam mi mak bulololong tamati rantai kalua mau tangkilison tamati pasiran tandung kalunaran. Pasak kena po kami tangan langit kami tayo tolapan rapak-rapak bulan atau minggarangan tadau mili sudah lebatar tua. Kami pemangale itu norong antamasak kemairi marudindin solanasang rongko toding sama lele. Para pantan kita mintu masolanasang ke bakarang ibatingku ke lama tuladan ni ke mandu-mandui marioku kuan na may kamu datun na padang diawa kamu timay baranaa malangka na bamba tiro manda ku pauton diminna ku amak kikaluku na lolong tanga pakalubamban tibas se tanga patan dewaka. Salam makariman situntun bating laku kita solanasang la mamma lembang sura sia nenek laso kepin daw saringan negara lantai kalandon sangka lantai lagi kelembana dan palelian. Jadi acara si teruna laku sorong laku panitia si ada lantai tangan tondok.